Mimo bibia akwa bashonko edi eba too much GH so it was for chani so de wo pebia fa Ghana nsem de ekode de eba de edi se ye ka wonsem na wunya wo ye chani so nti na de de ekoso Ghana na me de eba besom ne ye hye enensem enza akan ya ebusia for ye nim se enrada na eye eda shronko o ye nuanom muslimi for abrabo emu aside the fact enra na ye mosque se pa o mampeni at AC ewoye kadam kwati ano no na endra so eye wo festival wo atudi edo ada tese eno ne wo mbonya kese pa wo edin wonide so tese wodan a ne yeku lenjie kese na ese yeku na ese nija besi obi edidibi na bia tibia koyi amo wo na enra eya netese eya MP for Damango owura abujina pom ohunzo se ne nija dana muslimi na ese be peso asu muslimi for ene dos wonti na muyi eja sala ide mona na ide edinti menso emo ekwo na efiefia wodo wo ho no wo mutimi nyonwe bi na eja ebusuafo enchechi ahona leso wo mu endi no wode emo no kodu ni peso asu no embebro ho se ja wo mo nye ene enye ochina adenti a wo mu penyuma wo mu be mo no medine na ame ochina mo so ya na mo sa dadem atese wo nye media enenti no anti no womo anye emono antuma hu video abeto jana nsa na meka mo se edumeko bi so ya sen emedi edumedi ebremo o chat ye herbal center ya be bia wo so e fa wo se na ya no esifate ebedodo a edi e wo ni petwemu ene biem so no se le fifa ye wo ene nyame adumo machete se ya re bia wo ntimi enso ano enterete efiri petwemu ti se na tie bia no bomode ha fana mesna echegu e wase wo na biem so bomachi akwan e wo maso ye tamale e wo northern region ene biem so akra ha dan so mai omo aso e wo nti de unye bia wetimi ya re no se na tie bia no wetimi e dia bo afro maso e wo ana afro lines no wetimi aba wanya pomedin edi nkwatente ache e was for asasi eso na meka na sane buza for video ya meka 17 sabre e bredu so se e kwa akohwe ni ehwe ba e ho nsem we chire bia na mesa e dia so nti e kohwe video ni brasisi ya Oh! We need job. It was your phone now, we share a mupa to say, Tenesifa etia, one more member of parliament, Honorable Samuel Abudina Port, me a good pick up media promise a woman ye, then go move and needed brave crampono go bush your phone, will be a gentian as a more bring of ye, will be in Nibina, a member said that woman me now, Mesa returns as a open moon for a man on another say, a chapa and net. And mebunu dodo na any active because mo de enka ya de fititi nia manyofo aba wo mo ekonya de dada tramofo obehu uhia na bra munya nu ni da edu kakre bi na se dwumede bi koso na se ni de bi aba no ba ko wa betwem ba ko no de wo ba ko anwa ba ko no de betwem no de bring peni so obehu abato ebreso na okai ka mo na me bai me de mo bre mo na se na se o de gina so e de agi vote na se ene emukro ya tete otumu for years o mutimi de ba years ni o mai consistent o mo de ba na afiwe mu nkwa mebu na gina se woman ye muni ni na eni no china no mo za ba no tense se nya no mo nya enya no betimi aso mo da afebo because enya wo mo de mo no mo da sorry ade be china ko meti wo mo esas wo mo ni adwuma ye nti wo mo nya bi nkoma no nti wo mo boy mo no return na se edu bra ene amanyofo mo so mo ni enti wo mo dwumedie e wo esas Ghana for emem no tutu wo mo ni atepa wo mo ni abie afa wo mo right home ene wo mo privilege te ohia se de emo mo e wo man emu enti to be tu about the amount now wo so beba na se ne hia de wo mfa ma na se ne no na mebulu ni ete ade afa no wanye ne sa ma no de na se forget cry se
wo position na wo go se wo be bu amemo no betimi akoso say sisi an wo mo de enikan na de wo mo de adwumutie na etu an mo ntisa ma ne sa de eno no US nchen na nka obi foforo no so betimi wo so betimi edwuma na odere mo esi so say enke mo de celebrate mu Boko chief imam ho krampa wo mde begu opefo na wo mo bazongo fo mo ba beje ko celebrate no so bia nye bro say but sabane say ne da mango yufufo etinye a deny say wo mo nye o ma reject pass sa pack mo ni pack go ya be yi dia mo no masa pack de gu pick up nso mo pebiem kire say ne ye were enlightened data and maybe na very enlightened say wo mo ma amanefo emfa nyama mbru mo ni asubiem dabi wutwi fa privileges ba ku mfa nyama kumienu bi metwo mo ni so say de wo ye bibia mo ana say ye how potin wo say ka betimi aso mo nso bi mo ntimi enye ni sa de mo fa ni sakra mo fa ni trasa ebiem enti amafodo no ni say embebu ni kwan a wo mo efa so no ye pa isa say edida wo yesi didi preko na tesa de chia komesa ndu bi internet kwa mafa so no etu na mo we no pa betre nyansa betro mo nyansa benfodo do na betro mo nyansa ebi so dabi se obi abrewo abrewo giane anase obi ejo no weni gem no de achede abrewo na wo se twa no return isa nyama bi a wo pa wo sa kan enti no enisa no so wo kakra no wo ma fa ebuo ene ni die amfa amma eye opini no honorable member of parliament Owura Samuel Abu Jinapo bale niemu se obo mu se obo enimu ebusafo yesi eni bre soja na so eni bre a anamoto bi wo ha ye etu oni bre mu atumi say yes anamoto de ye de register say eni bre pa anaba enti se obuo ana anwa weti nko be de mo no de ne na na kuma mu ni pedue mu o tiate kase bi ato ebi atoche ewo ni mu ade se wontimi enya sesena papa wontimi nya de wope impotaye sene ni so wontimi enusa potaye no enti ko onye di sa no onye ne mu asa da bi ese wonu so register se bibi nko ye ti se na nko ye ne nye we evam for nyema mu evam bubul meni so na se ade be chene asamfoforo atumi da bi nti wo mu so we a mo register so bu penuma no mo for na ense wo kan so mo for mo so pa pa wo se da mango MP Owura Samuel Abu Jinapo befasa asemwe a atuno ne peso asu no edina so de bia nyuma e de ma mbewu se na be ya bibia wo ye bia no wo metimi atale chi o sakwale so ne mbo so pese won tua after 4 years so won tua se wo ye MP o mo sa atale chi edu ato so ne sa dia se na ye kono de wanya ne sa dia ene no no a won ti ase se ne time so a wo de be fi amemwo emu ene ne mu no so a wo che team ensem no twetwe fa mo ene se o mo de fa to our comment section na be also share video on all the social media platforms. Follow Tuma GH for Instagram, Twitter so at Tuma GH _ Facebook Tuma GH na mo so anything makra mo nya na me ya to my best share you. Bye bye.